شخواج بوی درباره ایریشن هری داوی لسر روجاوای کردستانی شخوا دسپیک اموان ایریشا شرمزار دکن بتایبت ایریشن دولت ترکیه آداگر کر لسر باجار سرکانی و گندوارن و هروها ایریشن و لسر ترفعت و بتایبت او کمکوجیا بداوی یا گول لسر زارو کان هات کرن اموی ایریش شرمزار دکن اموی کمکوجیا شرمزار دکن جبرگو براستیجی اف کمکوجی در حق زارو کاد تکرن دسپیک ده بری هرچتی اموان کمکوجیا اموان ایریشا شرمزار دکن یعنی ام بیجن اوقاسی ایریش و پیکور اوقاسی ون ایریشی وان دوره ما بکن لی ونکارن متونه بکن ونکارن آخا مداگر بکن شخوا انجام وان تشتاقشي يعني ام بيجن اهري داوي بانغاما اموكي ملتي كرد بانغاما جكسي در دور امره بانغاما سركه او بخوتشي يكريزيا كردا يعني دفي يكريزيا كردا تشي بب دفي كرد ببن دستك بارتيين كردي ام بيجن هركس بب دستك جبوي فان ايريشان جبوي ادي اف ايريش ورن سكناندن جبوي دنگه ما بگه دولت اجدر و دولتن يكبوي اف ايريش بين سكناندن يعني هگر امن بن يكريزيا كردي نبه اب ایریشناین سکناندن و افکم کوجی و بردوام ببن جاره کدن ام وان ایریشان شرمزار دکن ام ایریشن دولت ترک آداگر کر ام شرمزار دکن و شهید نامر هویا ما بانگا ما چیه یکیتیا گله کرد و عرب و سریان و خریستیان ام یکیتیه دخوازن ارمان جامجوه یکیتیه چیه نتوک دموقراط وقتی ام بجن دموقراطی يعني ام بجن وك هوي چه ایرو طوائف لبر حاضر بن چه پارتیه گو حاضر ببن پارتیه گوته که بنا بین توا دموکرات ده ام یکیتی جوان دخوازن هف گرتنه که ام هف دور دخوازن شبر اف دخوازه ما وقت ام ایرو ببین یک ام گلکی ارمان جا خو بگیرن سری و ام خوینا شهید خوال عرده ناهیلن ارمان جامش یکیتیه وقت بجه سرکفتن المزنج یکیتیه چه دبه که جی ام جیتم يعني بانقا ما جحموك سارية إيرو أم دستي خو بدن هف أم نبجن أفلان بارتية يا أفلان بارتية إيرو دماغو إيريشا ترك أردوغان لقالك يدخيه لقال روجافا دخينه نبجي أفلان بارتية يا أف عربية يا أف كردة يا أف سريانة جبوفيا كيجي إيرو أم قال في روجافانه أم خد يفي خاكينه أم خد يفي ولاتينه أم خد يفي خوينه أم جيج أردوغان فاشست بجن همه ارمانجه توالا در کفن چاوا گو ایرو دو خواست کت حلف ناتو ده گو چاوا ناتو او بالا در خست خواست قائمه ارهاب سر قصده بکه لی هیوی بالا در کتن ویرو ام ده خویانی کرن به قصده کیه قصده جی زارو که وی ملتیه ام ده مرحله پر حساس درواز بن برجواندی دولت زرهز دوی شرید هیه جبرولو سر ما في يعني ملتي كي جاجي ضعيف دي دس في شريكرين طماياوان دي في داويه دي اخام و ام جوا حمك سيد خوازن ملتي كرد ندج من التكاسيه ملتي كرد ام قال لي كرد خرج دبيجن جبر بيواجو بر ام نظام بهم كرد دس بيبكن جقرتني زندانا دزانن بيداويا كردا نيك بن وهرن يك بيك گرگم گوتنا سیدای جگر خونجی بیرا خود بینن دوی کرد ببین یک جوا یک دیه انبان حمه گلی کرد کن و انبان حمو گلی جهانه دکن کرد ندج منه تکسینه کات شما هون فقاسی کردا دج من دبینن ندج منه تکسینه تنید خوازن به حمو گلاره به آشتی براتی بجین و ام دخوازن هر کس دستی خو بده یکیتیه و براتیه به تایبتی گلی کرد و پارتیه کردا ایگش درونی و گلی کرد او بخوا یکه گلی کرد جهاف نجودایه و نجهاف قطان دیجی جبولو تنه گلی مد بجد به برا پارتیه ای کار ایک سیاسی دکن برا بین جمهاف و جبو نریناوان یک به لهمبری ملت ای جهانه لهمبری دولت جهانه لهمبری ای دوزامه جوان ده هرمه اف شر ای امکارم به ای سیمین چه بویه هر کس دخوازه پعلا خوتیخه نیگاریا روجاوا باکور و روجلات سوری چه بویه جبولو ام دخوازن چاره سریک جهرمه تواهیر بدیتن و بتایبتی جدوزا گل کردره ای لروجاوای کردستانه گل کادگو ام نبین یک ام هرن یک بیک لی بخو ملت یک تنه پارتی هنه کنه او نرینه وان جودانه ایدئولوژی وان جودانه لی تیا گله ای هرمه
چێبوویێ دناو دژی گەلێمە لێ ئەف شەڕێگل هەرەمێ چێبوو شەڕێکی دبن چ ناوی دەبژی هم ناوێ داعشێ هم ناوێ جەبهەتە نسرایە ئەم پێزانن سەرکێشیاوان دەولەتا ترکۆ دکە و بە تایبەتی سەرچەتە ئەردۆغان دکە ji bo wilojî her çetê xwe bi ser heremê dişandin gelê me di komkujiyer derbas bû taliya talî jî li bajarokê te Rifat bi qeyse êrîşek hovane li ser bi taybetî zarokê me ji xwe li cehdê dilîstin û herkes zane zarok lîstokê wan çawan e jê medî gidnava vî şer û alaziyehanê de bihawin û topê ê serçete Erdogan de komkujiyek ji wan çêkir wilo jî em jî ban cîhana hemdem dikim bi taybetî miroviya cîhanê ê ginavê xwe kirine mafê mirova em dibêjin êdî bes